Ovo je Kenan. Kenan je mladić. On ima 24 godine. On studira medicinu u jednom velikom gradu. Njegov život nije jako lak. Fakultet je jako težak i on mora učiti svaki dan. Njegovi roditelji nemaju puno novca, pa on mora raditi. Kenan radi kao taksista svaku noć. On je stalno jako umoran i slabo spava. Ali, on je dobar i vrijedan momak. Danas je subota uveče. Vrijeme je jako loše. Pada gust snijeg i ulice su jako klizave. Kenan vozi svoj stari, žuti taksi. Oko 8 sati, u njegov auto ulazi jedna mlada, elegantna žena. Ona nosi dugu haljinu i ima jako lijepu frizuru. Ona ide na jedno veliko, bogato vjenčanje. Kenan vozi ženu do jednog jako poznatog i skupog hotela u centru grada. Žena plaća vožnju, ostavlja mu mali bakšiš i brzo izlazi vani na hladan snijeg. Kenan nastavlja voziti. Poslije 30 minuta, on staje na jednu benzinsku pumpu. On želi kupiti toplu kafu. On slučajno gleda na zadnje sjedište svog taksija. U mraku, na sjedištu, leži jedna mala, crna torba od somota. Kenan polako uzima torbu. Torba je jako teška. On je otvara i ne može vjerovati svojim očima. Unutra jako sija žuto zlato. Tu su velike zlatne ogrlice, teško prstenje i duge narukvice. To je tradicionalno zlato za vjenčanje. Kenan zna da to zlato košta možda 10.000 eura. Kenan osjeti veliku paniku, ali i nevjerovatnu sreću. Njegove ruke se jako tresu. Srce mu kuca jako i brzo. On gleda oko sebe na praznoj pumpi. On mora donijeti jako tešku odluku u jednoj sekundi. Šta da radim, pita se Kenan na glas. Da li da zadržim ovo zlato, prodam ga i budem bogat? Ili da brzo vozim nazad do hotela i tražim ženu? Počinje misliti jako brzo. Ako zadrži zlato, njegovi problemi su zauvijek gotovi. On može prodati zlato sutra. On može platiti cijeli fakultet. On može prestati voziti taksi noću i konačno normalno spavati. Može kupiti novi auto i novu odjeću. Žena u taksiju je izgledala jako bogato. Njoj možda taj novac nije bitan. Ali s druge strane, to je ogromna krađa. To zlato nije njegovo. To je tuđa imovina. Možda je to poklon za njenu jedinu sestru. Ako on to ukrade, on će biti obični lopov. On nikada neće imati čist obraz i miran san. Rješavat će svoje probleme preko tuđe nesreće. Kenan uzima dubok zrak. On odlučuje da bude pošten. On ne želi biti lopov. On brzo pali svoj taksi i vozi nazad do velikog hotela. Ulice su pune snijega, ali on vozi brzo. Kenan dolazi ispred hotela. On ulazi u veliku, toplu salu. Tamo vidi onu mladu ženu. Ona sjedi na jednoj stolici. Njeno lice je u njenim rukama. Ona glasno plače. Ljudi stoje oko nje i pokušavaju je smiriti. Kenan polako prilazi ženi. Oprostite, gospođo. Da li možda tražite ovu malu crnu torbu? Zaboravili ste je na zadnjem sjedištu mog taksija, kaže Kenan mirnim glasom i daje joj torbu. Oh, Bože dragi! Hvala ti do neba, viče žena i počinje plakati od velike sreće. To je zlato za moju mlađu sestru. Ti si naš pravi anđeo. Žena otvara torbu. Sve je tu. Ona vadi 500 eura iz svog novčanika i daje ih Kenanu kao veliku nagradu. Kenan prvo ne želi uzeti novac, ali žena jako insistira. Kenan izlazi iz hotela na hladni snijeg. U njegovom džepu je velika nagrada, a u njegovoj duši je nevjerovatan mir. On duboko uzdiše i široko se smije. Zna da je hrabra i poštena odluka uvijek najbolja stvar na svijetu. Ovo je Emir. Emir je mladić. On ima 25 godina. On živi sa svojom starom majkom. Njegova majka je jako bolesna. Njeni lijekovi su jako skupi. Emir nema puno novca, pa mora puno raditi. Radi u jednoj velikoj autopraonici. Njegov posao je jako težak. On cijeli dan pere i čisti automobile.
On je stalno mokar i jako umoran. Ali, on se ne žali. On je jako dobar i vrijedan sin. Danas je petak. Vrijeme je jako toplo i sunčano. Autopraonica je puna. U dvorište dolazi jedan prelijep, crveni sportski auto. Auto je nevjerovat skup i brz. Vlasnica auta je jedna mlada, elegantna žena. Ona izlazi iz auta. Ona daje ključeve Emiru i ide u mali kafić pored autopraonice. Emir uzima usisivač i počinje čistiti unutrašnjost auta. Odjednom Emir vidi nešto čudno. Ispod suvozačevog sjedišta leži jedna debela, bijela koverta. Koverta je malo otvorena. Emir polako uzima kovertu u ruke. On gleda unutra i ne može vjerovati svojim očima. Unutra ima puno ljubičastih novčanica od 500 eura. Emir odmah zna da tu ima možda 20.000 eura. Emir osjeti veliku paniku, ali i veliku sreću. Njegove ruke se jako tresu. Srce mu kuca jako i brzo. On gleda oko sebe. U autu je potpuno sam. Niko ne gleda u njega. On mora donijeti jako tešku odluku u jednoj sekundi. Šta da radim, pita se Emir na glas. Da li da stavim ovu kovertu u svoj džep, kupim lijekove za majku i budem sretan? Ili da odnesem kovertu onoj bogatoj ženi? Počinje misliti jako brzo. Ako zadrži ovaj novac, njegov najveći problem je riješen. Njegova majka će dobiti najbolje lijekove i bit će potpuno zdrava. On može platiti sve račune. Bogata žena vozi jako skup auto. Njoj taj novac možda nije jako bitan. Ona je to možda i zaboravila. Niko nikada neće saznati. Ali, s druge strane, to je strašna krađa. To nije Emirov novac. Ako on ukrade novac, on će biti obični lopov. On će kupiti zdravlje svoje majke preko tuđeg novca i tuđe tuge. On nikada više neće imati čist obraz i miran san. Njegova majka ne želi sina lopova. Emir uzima dubok zrak. On odlučuje da bude pošten. On brzo izlazi iz auta. Koverta je u njegovoj ruci. On ide pravo u mali kafić. Tamo sjedi ona mlada žena i pije kafu. Emir joj polako prilazi. Oprostite, gospođo. Da li ste izgubili ovu bijelu kovertu? Našao sam je ispod sjedišta u vašem autu, kaže Emir mirnim glasom i daje joj novac. Oh, moj dragi Bože! Hvala ti do neba, viče žena i počinje plakati od velike sreće. To je novac za radnike u moje firmi. Danas je dan za platu. Ja sam bila jako nepažljiva. Mislila sam da sam ga izgubila na ulici. Žena brzo otvara kovertu. Ona vadi 2 ljubičaste novčanice. To je 1000 eura. Ona daje novac Emiru, ovo je nagrada za tebe. Tvoje poštenje mi je spasilo firmu, kaže ona toplo. Emir uzima novac i jako se zahvaljuje. Sada ima dovoljno novca za najbolje lijekove za svoju majku. On duboko uzdiše i široko se smije. Zna da je hrabra i poštena odluka uvijek najbolja stvar na svijetu. Ovo je Harun. Harun je mladić. On ima 22 godine. On studira informatiku u jednom velikom gradu. Njegov život nije jako lak. On mora puno učiti, ali mora i raditi. Harun radi svaki dan poslije fakulteta. On radi kao dostavljač hrane. On vozi svoj stari, sivi bicikl. Njegov bicikl je jako loš i star. Kočnice ne rade dobro, a gume su tanke. Harunu jako treba novi električni bicikl za posao. Ali on nema novca. Novi bicikli su jako skupi. Danas je utorak uveče. Vrijeme je užasno. Kiša jako pada i vjetar puše. Harun je potpuno mokar i jako umoran. On vozi svoj bicikl kroz tamne ulice. On nosi 2 tople pjese u svojoj velikoj torbi. Konačno, on dolazi u jedan bogati dio grada. On staje ispred jedne velike, prelijepe kuće. Harun kuca na vrata. Vrata otvara jedna mlada, elegantna žena. Ona plaća svoju pijajsiju, daje Harunu mali bakšiš i brzo zatvara vrata jer je vani strašno hladno. Harun se polako okreće.
On želi ići do svog bicikla i voziti kući. Ali on slučajno gleda dole. Na mokrom podu leži nešto crveno. To je jedan debeli, ženski novčanik od crvene kože. Harun se polako spušta i uzima novčanik. Novčanik je malo otvoren. Harun gleda unutra i ne može vjerovati svojim očima. Unutra ima puno ljubičastih novčanica od 500 eura. Harun odmah vidi da tu ima možda 4000 eura. Mlada žena je sigurno slučajno ispustila novčanik kada je tražila novac za picu. Harun osjeti veliku paniku, ali i nevjerovatnu sreću. Njegove ruke se jako tresu od zime i šoka. Srce mu kuca kao ludo. On stoji sam u mraku ispred velike kuće. On mora donijeti jako tešku odluku u jednoj sekundi. Šta da radim, pita se Harun na glas. Da li da stavim ovaj novčanik u džep, kupim novi električni bicikl i budem sretan? Ili da pozvonim na ova vrata i vratim novac ženi? Počinje misliti jako brzo. Ako zadrži ovaj novac, njegov najveći problem je riješen. On može sutra ujutro kupiti najbolji i najbrži električni bicikl u gradu. Može raditi lakše i brže. Neće biti stalno umoran. Žena živi u ogromnoj, luksuznoj kući. Ona očigledno ima jako puno novca. Njoj taj novac možda nije bitan. Ona možda neće ni primijetiti. Ali, s druge strane, to je velika krađa. To je tuđi novac. Harun je pošten momak. Ako on to ukrade, on će rješavati svoje probleme preko tuđih suza. On će biti obični lopov. Nikada više neće imati čist obraz i miran san. Harun uzima dubok zrak. On odlučuje da bude pošten. On ne želi ukrasti tuđi novac. Brzo prilazi vratima i jako zvoni. Poslije nekoliko sekundi, vrata se ponovo otvaraju. Žena gleda u Haruna. Ona izgleda jako iznenađeno i malo nervozno. Oprostite, gospođo. Da li ste slučajno ispustili ovaj crveni novčanik? Našao sam ga na podu ispred vrata, kaže Harun mirnim glasom i pokazuje novčanik. Oh, moj dragi Bože! Hvala ti do neba, viče žena i počinje plakati od velike sreće. Nisam to ni primijetila. Unutra je novac za hitnu avionsku kartu za moju bolesnu majku. Ti si spasio moju porodicu danas. Žena brzo otvara novčanik. Ona vadi 3 novčanice od 100 eura i daje ih Harunu. Harun prvo ne želi uzeti novac, ali žena jako insistira. Harun uzima novac i toplo se zahvaljuje. Sada ima dovoljno novca da popravi svoj stari bicikl i kupi novu zimsku opremu. On duboko uzdiše i široko se smije. Zna da je hrabra i poštena odluka uvijek najbolja stvar na svijetu.